Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kasing Henyo Trap National Youth Front HNYF Sengkbi mentakan opai sengi ka arab so tarik urusau arjar arab lai kalek ban kharab yang ki trading license hakidukan thok tim jong ki barjela ki basong thok tim klem dap yang bha ki kot kisla hanong ba shlong kaseng kala sedang ban khandra iki trading license na saulat terter hadu ban apoi hatham basuk hakne ke jing khandra jong kaseng iki trading license lalap bagi ladon bun ki babyang lut ki kot kisla here ka bapen sngulengo e kaseng hadu menta bakumno kalesen kadon bet yu new trap kat bayu number part ki penyai do khasi kumta hakabede bat kane kaseng kanyaj bet chakmat ya kane kakam kat hadu banda siso bat ka revenue ru kan poi bet syaka sarkar kaseng hini kasengi kala keren ka basyai bangyum ailat baki barjela kinyo ban kamai spa kamai jam klem kot klem sla hakabri uhnya trap jungi Seksien hakani kapor ni kum ka sajit suma ya pi seksien wan yang ban khandrai kini ki tir license bai dei kini ki tir counter ka bai dei babun hi ya illegal bet tena kaleng ka seng ni klem song tha wat hadu kani ka khlimat pamentaru inang yai jam sakmat bai dei ni ka kam ti bat nakale ka sem mentaru kani ki janmi lawan ban sedang nadu saulat sudut kani ka tembesuk tinggal lap ba kidukan hi kila sedang hi banbun banyo license si pauna ki arngut ki bamdon andai kita tinggal supen i bil kabor ni la phang bet ti kini ki badai ru nilap bet baki yo ki kata license jong tau nyong trap ti kat bau tau nombor bet ki peniat bet jong khasi ka basngolunyo ingi kum kaseng kadai bitang hekta ba kumno kiyo ya ka license jong unyong trap kat ba ki dia ba yung nombor jong khasi kata ka mamsul alang bi ndai bai bila yo sumut menta biyo license banyak bait himla banyak katrok alang kumta yam te bai dai ba kaseng hi ngin yai jam isakmat kan kam kang bahadu ba kan saiso ba successful but ba revenue ru kan poi bai sa government namar kan ni mantangi wan bai kaseng yang da kanong rem ba ka likit jong ka revenue bai nomor bangi i bangi ngitip ru bat ila hiar madan ru ba uniu khasi udon haka sti order jong ku te dei haka kanong rem ba ngina kaliang kaseng niwan haka ni madan ban pensung thu yakini kitir counter ru ba wei ba fila iyo ya kata ka license how to organizer tau hi number tau hi organizer kata hi kasai hidai ban bu ndrai tanda kalian kaseng ladang ilap yang sisien kang bangi khandra ngin khang be sisindon bat ni pendap sunan ka kami ka ka bangi la keluar ban le kita jelas dong bun hi balisan kata ken na ka sispa te prapo gila don ni kiba yo kidon ki papat yo ki ong gila renew kita peni ka jalan kata te bai dei begitu ki book rumah ki ong ba ki yo na ka tax ndrai ngilap ba kidang pendan kami ya kini ki kaca book kita ki kaca slip no bong ya ki turung ikni bet namar ba ka government hi kamyo revenue na kitu kaca kayo bina katu ka book bakla ai bla thiet na ko ka tax department kata hi bala issue da ka tax department kata hi la sang kli kuno kiyo lesson no trap ka pinjat pada si mo mo em kalong kumta ken inisia ki ai ki le bisa tax ki renew bikin lesson nang thie pat ki ai bi utau new trap ke ki sutu napo tax hi ki ai bet kata ka license jong new trap ke yes kasin ikat ikut pasin terus begini beda entah kesini ila hiar biang ban keras kanika jika nika tambasuk no ni ter na saulat ter kanika yo kisuk senang sini i kebubun hi niki counter ya lesen gladon kim kelas sudah setengah biar mulai kebun padon lesen bat kebun bun hi kerteng ru kide jong khasi hakilesan hi bubun dai jong khasi hndrei ki basang bu penya jakani ka kampat ki debet kinam tribal kata ka pen yusingi kelong ba ni ki nakaliang kaseng hi nam sok fikti kun kam illegal ba penya illegal hamtam gini ke bomdon lesen kini kinam tribal ni melat huru bikin long ba kin wan dan lihat bisnes tak masuk ni hari khasi kabri jong ni krep ni magni i bubun ni kilong kidon di bubun si di benemi nomor ba ka kerteng di jong khasi ka kampat de jong ki menderi
Tino ko lang kasi ingin tunat yung bukum kata ingin ilapan kay kerteng ko pa ni ba daka kidai pang pinsya. Ni ba pag kidai bat kanya kajingwa yung islet yung akrab sa dari number ni sakmat pat kalau ba ihi kanira imak kidai bat kajing trot jung katak si department nakaliang ka department nomor ya kelesen ki isu so new trap kat ba lada kini ki counter pan di wa dak slet jung ti khasiru kim le kata ka di gajing trot jung ka department dekat gajing syah ba ila isu ya kelesen ki bro gitu ki counter ki badan ya kelesen jung trap ki ban wa beda slet jung trap inda su badang punyat da kumwei pa te aku biya dep kene nakaliang asan hi kanam song plikti ko bedep kata kan komplain hi kin ki counter ke baladan ya kelesen song new trap ki deban wa bet kata slet nomor deban sim bet jung new trap kin sapa ada jung ko sa kata permen minum song plikti ya kan nakaliang asan hi ngin pa bet komplain ya borok kini ki counter ke badang penyat ilegal ta yu nomor kimiyat ke kumka lesen Keting susah kita jaka lesan unit trap kita ban nomor de bandi hidu nomor unit trap nomor ni bang mana kebabun non travel ki bomdan lesan kita non travel te dangal yang asing di kanam sang piliti nomor ba lading elat ya bukum kini ki non travel ki bikin kamai lalu hanya di kalong tik kum ni ai bai sang ni ki bikin sia kun persa yang itu bikin sia kun persa ni puak kun ki khot ni ni puak ni kendam ki maka kami kena kan ka state ka bi jungi kan hak banyak kun persyak memat kiwe ki di state hukum ke Tripura hukum ke Manipur dari nadu mentah stang gina bailat dengan travel kin kamajan ni kamai niat dan kita bisnes menit pok jong kabri jong kita ada misi jong ke besar kita ni di travel ni nam bailat batangnya semat tu nginang ya ni kenrai om tang hanya om minum kut tangnya bat kidang buan ba ki jaka ki batang nginang hapan deh bat ngin sini lasar ngin let yang lesusnya ngin let yang non stop kat empat kapal mungkin kampat bed renew sa government kampoy ngin sam that nak lihat sing kan dia smart ban tray hadu ban dadat bejak ni ka ngin sang dikti je